Daj mi onu knjigu, Dragane. Znam Aleksandra. Uvažena publiko, želim vam dobro večer, dobrodošlicu na večerašnji događaj. Na samom početku pozdravila ih i našeg gradskog većnika za kulturu, gospodina Momira Dragićevića, našeg predsjednika Udruženja književnika Srbije, gospodina Radomira Andrića, članove književnog kluba Bagdala, svakako i naše večerašnje goste, gospođu Zoricu Arsić-Mandarić i gospodina Boška Oruđinčanina. Nama je velika čast u Kulturnom centru što smo deo ove značajne manifestacije koju organizuje književnik klub Bagdala, već tradicionalno dodeljuje nagradu Prsten despot Stefan Lazarević. Svakako da oni svojim višedecenijskim radom pokazuju da su i onaj ugaoni kamen naše zajedničke kuće. Svakako u prilog tome ide i činjenica da se neprekidno izdaje i časopis za kulturu i umetnost Bagdala, kao i Bagdala za decu. Svakako da je reč o jednoj prestižnoj nagradi koju su dobijala velika imena, poput Desanke Maksimović, Patrijarha Pavla, ostalih, važnih imena, među kojima svakako i Milić od Mačve, a to treba i tekako spomenuti u ovom prostoru, u ovom hramu kulture, njegovom legatu, Kosovo prvi prag Srbije. Večerašnjim dobitnicima, laureatima, čestitam na nagradi, naravno književnom klubu Bagdala i predsjedniku ovog kluba, gospodinu Nebojši Lapčeviću, želim puno uspeha u ovoj godini i svim narednim godinama koji su ispred njih. Hvala gospođi Kaplarević. A sada bih zamolio horu Biser da otvori večerašnju svečanost sa dve numere. Izvolite. Šire svoj zan
Žirija za Bagdaljevu nagradu Prsten despota Stefana Lazarevića. Na osnovu odluke Uprave književnog kluba i pravilnika o dodjeli nagrade Prsten despota Stefana Lazarevića, žiri u sastavu Miloš Petrović i Gordana Vlahović članovi i Ljubiša Đidić predsjednik na sednici dana 7.11.2017. doneo sljedeću odluku. Prsten despota Stefana Lazarevića dodeljuje se ravnopravno Bošku Ruđinčanu i Zorici Arsić-Mandarić. Obrazloženje. Boško Ruđinčani svoje prve pesme objavio u Bagdali 1962. godine. U izdanju Bagdala objavio 3 knjige pesama, Nemčevac, pesme Dimitrije i Pelpelije. Na širem planu, na kulturnoj mapi Srbije, njegov rad je impozantan. Uz 10 knjiga pesama priređivač je nekoliko monografija i zbornika, a posebno je zadužio srpsku kulturu autorskim knjigama Zavičaj i Prevalo Dobrice Ćosića, književne staze Vladete Vukovića, ka svijetu umetnosti Miodraga B. Protića. Naravno, obrazloženje bi moglo biti mnogo duže, ali ga moram skratiti. Zorica Arsić-Mandarić svoju prvu knjigu Srce u travi objavila je u Bagdali 1967. godine kao učenik 4. razreda Kruševačke gimnazije. U opusu, koji do sad ima preko 40, odnosno blizu 50 knjiga, potvrdila se kao osoben lirski glas u savremenom srpskom pesništvu, kao i lirskom prozom i esejima. Prve knjige objavila je također u Bagdali, Vestalka, Neskatica, Izvori ušli, Vez Marčeva. A potom će se ređati drugi moćni izdavači, kao što su Prosveta, Srpska književna zadruga, Narodna knjiga, Čigova štampa itd. Pomenimo neke od tih knjiga, Njena slušalica, Kapi za kocku šećera, Rajska vrata samoće, Anđeo i Vuk i drugi. U Kruševcu 7.11.2017. članovi žirija Miloš Petrović, Gordana Vlahović i Ljubiša Đidić. Hvala. Reč Miloša Petrovića o dobitniku Bošku Ruđinčaninu. Pesnički životopis Boška Ruđinčanina počeo je još 60. i 70. godina prošlog veka, ljubavlju koja ide iz zemlje, vode i kamena, koja kreće se od duše seljača. Ako u dušu daš, će ti nam dušu dačati i belu stišanu pogaču, dane svoje pod kojim danuje. Dušu seljača Ruđinčanin je doveo u pisan odnos sa pesnikom. Pesničko stvaranje Ruđinčanin želi da naglasi: nije klijanje, nije rast, nije plod, već seljanje. Ostale aktivnosti duha kulture što je Ruđinčanin razvijao i do poduhvata, za koje je dobio 2002. godine Vukovu nagradu, došlo bi posle setve, odnosno uz i posle poezije, koje je po ovom pesniku seme razvitka kulture svake sredine. Ruđinčanin je gorkim i svetlim jezikom pisao poemu Zoraida sa idejom o samoosvešćivanju, u nekoj vrsti buđenja i susreta sa zorama. Knjige pesama Privremena seta, Nemčevac, Ramondije, pesme Dimitrije, tematski ulaze u veći dijalog života i smrti,
ali draž ove pesničke aktivnosti je u smelosti gradnje na novih reči, na zvučnoj osnovi. Krećući se zovom sluha, pesnik stvara verovatne reči i ezoterijske stihove na osnovama narodne elitične reči. Naprimjer, ključne su reči u zbirci pesme Dimitrije, podržane od kritike, Dimitrija i Kapanija, a u rivovanju i uobličavanju prema njima dobije se atmosfera većeg broja pesama, i lik Dimitrija, Boema s violinom, Meraklije, Vinopije i Dimitrije poželio je da mu na grobu piše: dok crv kosti rija, ovdje leži Dimitrija, a bio je Meraklija, em za vino, za rakija, em za pusta Kapanija. U pesmama Senke na Ruđinačkom groblju dominantna je tema nasilne smrti koja pripada neveseloj istoriji srpskog naroda. I u trodelnoj pesmi Bruj uočljiv je Ruđinčinov tip pesničkog govora, mogući reper s prošlosti pokrenut stihovima Kneza tuge, uspeo neologizam Bošković, dakle, tip pesničkog govora, stihovima Kneza tuge Menaklije i Jefimije, u kretanju ka ezoterijskim stihovima upravo je indikativna zbirka Perperim, koja smanjuje referencijalnost sarati smelog jezičkog kretanja. Ruđinčin je objavio 8 knjiga pesama, a mnoge pesme verifikovao u časopisima i listovima: Bagdala, Delo, Književnost, Savremenik, Književne novine, Politika, Večne novosti, Kraljevačka povelja, Radio Beograd, a Radio-televizija Beograd je Ruđinčinovu poeziju predstavila u emisiji Pesničke vedrine. Svoju kvalitetnu književnu i kulturnu aktivnost Boško Ruđinčin je demonstrirao u svojim monografskim knjigama o piscima vezanim za Vrnjačku banju i značajnim za srpsku književnost i kulturu. O Dušanu Radiću, Dobrici Ćosiću, Vladeci Vukoviću i Miodragu Bojprotiću, a u knjizi Dnevnih banjskih razgovora predstavljeni su Dobrica Ćosić, Miodrag Bojprotić, Milorad Pavić, Antonij Isaković, Miodrag Bulatović, Desanka Makšević, Dušan Matić, Miroslav Antić, graditelj Slobodišta Bogdan Bogdanović, Svetozar Nastasijević, Pavle Vasić, Milivoj Živanović i Nikola Trajković. U širenju kulture, posebno književne reči, Ruđinčin je dejstvovao kao čitav štab. Osnovao je kulturnu manifestaciju Vrnjačke kulturne svečanosti pod sloganom za 100 dana 100 priredbi, a u njenom okviru su veliki miting poezije koji je okupljao pesnike iz raznih gradova tadašnje Jugoslavije, književno leto, festival filmskog scenarija, večeri, klasike, pozorišni dani, časopis Zava kulture uz redovnu saradnju u Bagdali u svojstvu člana književnog kluba i redakcije časopisa. Književni rad Boška Ruđinčina nošen je idejom osvešćivanja kulturom, nekoj vrsti buđenja i susreta sa zorama, sa boginjom Zoraidom, nekoj vrsti vere da dostojan jesi spasenja, pobudi pesma. Čestitam narodu Bošku Ruđinčinu. Reč Ljubiše Đivića o dobitnici Zorici Arsić-Manović. Zorica Arsić svoju prvu knjigu objavio 1967. godine u Bagdadu sa svojih 17 godina kao učenik 4. razreda Kruševske gimnazije.
Sad kad je prstenovana sa svojom Bagdalom, u hristonosnom i soljubavnom despotu Stefanu, u Bagdali koja je njeno rodno književno mesto, vezat ću se Zorici u čast za to njeno rodno mesto, kada je potom u srpskoj literaturi podarila 50 godina svog književnog pevanja. Mi koji smo njeni savremenici, kao i ona naša, dakle savremenici nečeg što će biti istorija, jer svaki čovjek nosi svoju istoriju, makar da je lokalna po ovaj grad, a da možda kada se slegne istorijska prašina iz vrednosnog sita proseju se njena zlatna zrnca, kada Srbija više neće razlikovati metropolu i provinciju, mi koji smo ovdje u carskom gradu, gradu gospodstva nam jer darujemo despotom prsten, ovdje književno rođeni pod Bagdalinom zvezdom, koja je u orbiti srpskog književnog neba pridruženo zasjajila, prisustvujemo činu u kojem se istorizuje vreme naših generacija, činu u kojem bi uz one prethodne, one drage, časne starine, da ne pominjem Dobrija, Branka, Antonija i tako dalje, gde bi Miloš Petrović bio malo dalji, a ja njemu sve bliži, u koji su u ovoj godini zasviklucali naši laureati Zorica i Boško. I dozvolite da pomenem bez rangiranja ovdje, pod ovom plavom Bagdalinom zvezdom, bar Radomira Andrića, Srbu Đorđevića, Dragišu Draškovića, Todora Terzića, sve do Mome Dragićevića, Ljubice Nemezić, Veremajske, sve do Gordane Vlahović, Verka Vukašinovića, Milana Vučićevića, Nebojše Lakševića, Ilka Mihajlovića, Veljka Slobodje i sve onih drugih dragih koje mi draže, koje nisam ovdje pobrojao. Zoricin generacijski luk ovdje se kretao ka zenitu. Pomenimo pre svega njene prvence, Srce u travi, knjige objavljene u Bagdali Vestalka, Neskalkici, Ljučke, Vez Mačan, da bi se potvrđio posle u drugim moćnim izdavačkim kućama, kao što je Srpska književna zadruga, Prosveta, Narodna knjiga, Nolic, Šigora štampa itd. Treba pomenuti bar neke od tih 50 knjiga. Ženski početak večnosti, Korice za mesečinu, Činije zvezdanog pirinđa, Hatač snova, Usta postavljena svirom, Potkožni kosmos, Pesmi kriv, Preljubno stanje itd. Kao i 10 knjiga poetsko-eseističke proze, Kapi za kocku šećera, Iljena slušalicama, Rajska vrata samoća, Anđeli i Luki, druge, do nedavno izašlog Zlatnog presjeka samoće. Savremena književna kritika je na vrsne načine pozdravljala uspon i zrenje ovog senzibilnog lirskog glasa. Dušan Stojković smatra da je njena posljednja knjiga Zlatan presjek samoće jedna od najboljih eseističkih knjiga koju srpska književnost uopšte ima. Nikola Milošević kaže da nje rukopis koji prosijava čaroljom umetničkog izraza, poput zvezde na jeziku, samo potvrđuje ovo književno umeće u uvećavanju i unapređivanju. Slobodan Rakitić izdvaja mekotu njenog lirskog sazvučja, a Radomir Andrić nalazi da je njen spoljašnji, vidljivi svet i onaj skriveni, iracionalni, posebno neki čudesan, spajajući unutrašnji integral. Na sličan način sve posebnosti pisali su o našoj poetesi i Čeda Mirković, i Srbe Ignjatović, i Buce, i Dragović, i Miđe Cvjetić, i Rasi, i Gordana Vlahović, i tako dalje. Ako sam i ja bio neko ko je među njima pratio njenu zvezdu
izgneždenu iz Bagdavskog u srpsko nebo, dozvolite mi da iz jednog pregovora koji sam napisao za njenu zbirku Pesma i krik dam u ovom svom malom prinošenju završnicu iz tog eseja. Ima u snazi njenog jezika potkožnog kosmosa, čije izvorište u svom pogledu na svet donosi pesnikinja lekarska profesija. Aršićeva je obogatila srpsku poeziju metaforikom koja objašnjavala alhemiju sopstvene struke, kapi za kocku šećera, usta opširna sirom, sok od zborovine, potkožni kosmos, pešnička želj i tako dalje. Uz ovakvu jedinstvenost može li se govoriti i o prepoznatljivosti njenog pesničkog toka, o slapu koji bukne moćnom energijom, a raspršuje se u bezbroj kaplica, u bezbroj zvezdanih činija. Njena rana poezija puna lepršavih lirskih pražnjenja u električnom pucketanju. Njena poznija poezija sve se više uvija u svoj oblutak sa težinom sopstvenog sizipovskog kamena. Onako nežna, krhka, s jednom mišlju o onoj koju mora da brani, pesnikinja ima nevjerovatnu energiju da stane pred Golijata u ime vrednosti koje brani, u ime vrednosti koje nose unutrašnju ideju lepote, ideju uzvišenosti i čestitosti i humanosti. I kad se preseče vena koja krvari u ovoj poeziji, vidi se da je njen život kao lekara, život onoga koji je lečio druge. A celog života je lečila druge. Kakav veličanstven pad lekara pred uzdignućem pesnika. I u istoj simbiozi kakav pad pesnika pred vidaricom, ako je sve smrtno. Sva je sreća što je Zorica Arsić-Mandarić čarobnjaštvo svojih lekovitih reči toliko razlila u toliko alhemijskih čančića, dodajmo ovde još i one čančiće sa slikarskim bojama. Ona je izvanredan slikar, da je sve uznesenije moramo pratiti, jer ta plodonosna uzdavlje traže sve pažljivijeg čitača, evo već svih plodonosnih 5 decenija njenog staraštva. A za naš čin ipak njeno prvotno srce u travi odavde je iz Bagdadske bašte za savremenu srpsku poeziju otkucavao i danas kuca istim moćnim lirskim kardiogramom. Hvala. Bravo. Književni klub Bagdala na osnovu odluke žirija dodeljuje nagradu Bagdalin prsten Despot Stefan Lazarević Zorici Arsić-Mandarić za pesničko, eseističko i pripovedačko delo. Književni klub Bagdala na osnovu odluke žirija dodeljuje nagradu Bagdalin prsten Despot Stefan Lazarević Bošku Ružinčaninu za pesničko, eseističko i književno-istorijsko delo.
poštovani članovi žirija, cenjeni predsjedniče Udruženja književnika Srbije, gospodine Radomir Antiću, dragi moji prijatelji i mili moji Kruševljani. Hvala žiriju na ovoj časnoj nagradi, žiriju književnog kluba Bagdala, koja mi posebno znači nagrada, zato što je priznanje ovog zavičajnog kluba u kome sam odrasla, u kome sam se formirala, u kojoj sam zaljubljena svim svojim slovom ljubve. I zato što ova nagrada kruniše jubilej mog književnog rada, naime 50 godina od prve pesničke knjige, kako ste čuli, Srce u trani, objavljeno u Bagdali 67. godine. Ponosim se što sam u redu njenih laureata, a sa prstenom despota Stefana Lazarevića na ruci. Ne zamerite mi, pomalo se osjećam despotica. Duhovno venčano za sina Lazara i Milice Stefana Lazarevića. Ja se neskromno nadam da sam svojim književnim delom, svojim radom i uopšte postojanjem u svom burnom vremenu skromno doprinela očuvanju srpske duhovne baštine i trajanju ponosnog srpskog bića. Jer ovo priznanje podrazumeva i dostojnost značaju Stefana Lazarevića kao istorijske ličnosti, njegove preporodnoj misli, viteštvu, čoveštvu, državničkoj pameti u obnovi gradova i hramova, pismenosti, kulture i nadasve vere napaćenog naroda u postkosovskoj Srbiji. Nije li i književni klub Bagdala, koja ove godine slavi jubilej 60 godina postojanja, oduvek negovala slovo ljubve i pronosila tu kosmičku Stefanovu ideju održanja otadžbinskog identiteta uz istovremeni kosmopolitski odnos prema piscima drugih jezičkih područja. Jedna od najstarijih izdavačkih kuća u Srbiji, Bagdala je nepogrešivo prepoznavala i podržavala mlade talente, danas poznate, potvrđene i slavne pisce, koji su svoju prvu knjigu objavili u Bagdali. To je univerzalnost Bagdalinog postojanja, što je istovremeno prepoznavala talente svog zavičajnog područja i negovala, podržavala, objavljivala strane pisce u onim vremenima kad je isto tako bilo teško snaći se i finansijski i zbog raznih drugih previranja koja i danas traju. Njena misija širenja pismenosti i književne kulture traje. Uprkos stresovima, političkim previranjima, raznim turbulencijama društvenim, materijalnim. Stoga Bagdala i zaslužuje civilizovaniju, moram reći, podršku društva i državnih institucija. Ne zaboravimo na zahvalnost osnivačima Bagdale, živim i njenim starim pregaocima koji su ceo svoj lični život i radni vek posvetili njenom opstanku i dalje se u nju ugrađuju, uključujući i mlade snage, kao što je sad naš mladi predsjednik književnog kluba
Nebojša Lapčević i nadamo se da će mlađi i modernije da vode i Bagdalu izvan lokalističkih okvira, sveobuhvatno, kao što je i ovaj sveobuhvatni prsten sunca Despota Stefana. Ja potičem iz rasadnika talenata, umetnika, naučnika, iz Kruševca grada istorijske poetike i etike. Potičem iz Bagdalinog pesničkog kruga, koji se nekad zvao Venturi, tada dolazeći, a uvek vraćajući se ponovo svom zavičajnom Kruševcu i Bagdali. Sa zahvalnošću vam kažem, vi ste me naučili da kao čovek, pisac, umetnik i lekar ne prezam od izazova, da znam šta mi je činiti na marginama, da imam hrabrost sanjanja života, da se ne kolebam u pružanju onog više što ljudima treba, da kažem reč koja umanjuje bol i kada se smatra da joj nema mesto uz hemijski lek. Vi ste me učili kako se poštuju ljudi koje nosimo u sebi i kako da volim sebe u drugima, da perom budem ukorak sa ćiriličnom istinom, da se za jezikokovnost borim kao za život, jer, kako rekao u knjizi Zlatni presek samoće, čovek kuje jezik, jezik ukiva biće u čoveka i čoveka u ljudi. Meni, rođenoj u Skoplju cara Dušana, osvešćenoj u Kruševcu kneza Lazara, a živeći u Beogradu Despota Stefana, uručenje prstena u legatu Milića od Mačve čini se svetim činom. Eto proviđenja. U svetom trouglu Kule Lazareve, Kruševačkog muzeja i crkve Lazarice, hrama posvećenog Svetom Stefanu. U ime te divne Stefanove ideje obnove hramova, ja ću vam večeras darovati pesmu posvećenu Milentiji. A jedno moje malo uzdevje i zahvalnost na nagradi književnom klubu Bagdala. Osmelila sam se da večeras svoju malu skulpturu pod nazivom Despot Stefan Lazarević iz Srbija donesem i da predam našoj Bagdali simbolično. Ja sam je radila kako sam mogla spomenik Despotu Stefanu Lazareviću, onda će ovo biti spomenik kao zametak koji ćemo čuvati u srcu Bagdala. Završit ću pesmom Milentijska rozeta za Stefanov zdenac. U ovaj bliski čas, gospodinski, milenijumski, otuđen svete, ulažem čekrk presvete milentijske rozete. Da ne rođenu srpčad, koja pod belim anđelom spava, uzdignemo, pod belim krilom samoće, uvidi nezivljena. U smernu odbranu od samozaborava, ulažem sve bele moravske rozete, te srpske diskove sunca, u kuplje za krštenja
za svako dete, nežnošću razbarane kamene lepeze, spletene u aortama srca. Ulažem ceo Hristov venac sa oreolom milentijske rozete, ma gde da si moj srpski sveti, ma gde da je svako tvoje dete. Kad opet ode, otkrijemo Stefanov zdenac. Hvala Zorici Arsić Mandarić, a samo bih zamolio Boška Đinčanina da vam se obrati. Boški, dobro. Poštovani, zahvaljujem se književnom klubu Bogdala i njegovom žiriju, koga su činili književni uglednici Bata Đidić, Miloš Petrović i Gordana Vlahović, što su me udostojili da ponesem Bogdalinu nagradu Prsten despota Stefana Lazarevića, kojim je povereno moje višedecenijsko pevanje. Udeo Bogdala u njemu je veliki i presudan, gotovo sudbinski, jer da nije bilo njenog prisnog zagrljaja, ko zna da li bi se moji stikovi čuli i mnogih drugih braća i sestara po peru ili bi završili u nekoj potpi. Pre 55 leta na stranicama Bogdale, koje su uređivali časnici poput Branka Lazarevića, prvi put, zahvaljujući njemu i Milošu Petroviću, pojavila se jedna moja pesma Noć seoskih mladića, a narednih godina još nekoliko, što mi je najšire moguće otvorilo vrata književnih dvorana. A pre 50 leta Bata Đidić mi je poslao blagovest da me Bogdala primila u svoje redove. I eto ove, za mene jubilarne godine, stiže opet blagovest da sam nagrađen njenom nagradom Prsten despota Stefana Lazarevića. Velika je čast i obaveza poneti ovo odličje imenom despota Stefana Lazarevića, državnika, duhovnika, gledatelja, a nada sve velikog pesnika. A samo veliki pesnik mogu da ispeva stih Ljubav prevashodno. Svemu na svetu, letu i proleću, gorama i lubovima, poljskim širinama, cvetovima dobrog mirisa i zelenivom, zemaljskim darovima i krasotama mnogim. No i samo čovečijim je sastva, obnavljanje i razigravanje. Da izrekne, Bog se naziva ljubav i da je ono brzotekno delo koje svaku vrlinu prevazići može. Samo veliki duhovnik, rasutom, pokleknom i plamnom srpskom narodu posle poraza na Kosovu polju mogu je da uputi pesmu poslanicu nade sa porukom. Još samo da se sakupimo, još da se ugledamo, još ljubavno da se sjedinimo u samom Hristu Bogu našem. Što će reći, saberemo snage, pođemo Božjim putem i bez obzira na pošasti koje nam prete propašću, nađemo svoje odredište i ishodište. Da vidimo ko smo, šta nam valja činiti u vremenu zla, kojim putem dobra da stignemo do neuputnog spasa. A uslov svih uslova je još da se samo sakupimo i sjedinimo, što će nas odvesti u plodonosne njive života na kojima je samo seme dobra posejano. Napisao je despot Stefan Lazarević ovu svoju pesmu poslanicu 1409. leta gospodnjih, živeći u svom tragičnom veku srpske istorije. Dakle, 7 vekova pre nas, a ove njegove svete poruke kao da su upućene baš nama danas, koji se još nismo sakupili, niti ugledali, niti ljubavlju sjedinili, nego u neslozi lutamo od nemila do nedraga, između jedne tamne šume i jednog crnog mora, kako bi rekao Pavić, još uvijek tražeći ključ za zarađenu bravu našeg života i istorije. Nije li konačno vreme da ga poslušamo i verom i razumnom nadom u naše vaskrsenje taj ključ konačno nađemo? Čast mi je što pripadam korpusu onih koji su ovo vruće zaslužili i zato ga primam sa neželjenom radošću. I pošto treba jednu pesmu pročitati, ja ću iz ciklusa Kosovo-Poljski bruj pročitati jednu pesmu koja je još u nastajanju, znači nije dovršena. Pogledaj niz polje Kosova, tamo je rodila Gubica. Da li je živa devojka s kodirom osmeha u ruci, a dušom od svile, što nam rane vidaše? Miru li lice vodom bistrice, oni što idući tragom predaka sanjahu zorne puteve? Ili oni što zmije zvečarke ljube danas kraj naših grobnica? Hvala Bošku Đinčaninu.
Znam da bismo svi voljeli da čujemo predsjednika Udruženja književnika Srbije Radomira Antića, koji je također dobitnik Bagdalinog prstena. Izvolite. Poštovani prijatelji, zaista mi je drago da prisustvujem ovoj svečanosti, pogotovo što su dobitnici ovog lepog priznanja moji sadruzi, da kažem, Bagdalci, Zorica Arsić-Mandarić i Boško Rođenčan. Sigurno da mnogo toga što je već ovdje rečeno, o čemu je govorio i gospodin Đivić i Miloš Petrović i naravno i ostali, ta prisjećanja čine zaista ovaj trenutak i po mnogo čemu i reminiscentan po onome što isijava iz tog nekog vremena stvaranja, pre svega ovdje u ovom kraju, u samom Kruševcu, u Bagdali naravno. A kada kažemo Bagdala, evo s pozicije Udruženja književnika Srbije moram reći da je Bagdala u samim temeljima naše savremene književnosti i onoga što jeste Udruženje književnika Srbije za ovih 112 godina postojanja. Sigurno da mnogi pisci koji su ovdje stvarali su zapravo i za Kruševac, ali su stvarali i za Srbiju, za kulturu Srbije, za književnost Srbije. Samim tim, mnogo šta može da se prepozna u temeljima, da kažem, onoga što jeste Udruženje književnika Srbije danas. Posebno kad se radi o knjigama koje su objavljivane ovde i onim prevedenim i onim što su prinavljane, da kažem, u tom vremenu stvaranja i moderne naše poezije. Sigurno da su ta sva imena zaslužna po mnogo čemu i da ne smemo nikada ih zaboravimo, iako smo mi narod koji smo skloni zaboravljanju ponekada. Ali neke stvari se ne mogu zaboraviti. Sigurno, evo, pomenuti su naravno ta trojka, kao što su Branko Lazarić, Dobri Dimitrijević, Antonije Marinković, a naravno i drugi koji su stvarali tada, i Dragomir Lazić, Mališa Vuklićević i drugi, malo već stariji, koji su otišli preko tog usudnog brega ranije, ali su oni ostavili trag ovde u samom Kruševcu, u kulturi Kruševca, naravno i u samoj kulturi Srbije. Kada je reč, evo, Boško recimo je jedan od tih pesnika koji je dao u to vreme jednu intonaciju celom ovom kraju organizovanjem toga mitinga poezije na Čajkinom brdu, recimo u Vrnjačkoj banji gde skupljao tada iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije pesnike, pa i strane pesnike da gostuju. Mnogi i danas se sećaju i u susretima to ističu kao nešto izuzetno i veličanstveno i nezaboravno. Naravno, Boškova poezija je već ovde prisutna i u našoj književnosti i u njoj se već i nagrađivana. Ja ću reći, recimo, jedna od pesama o kojoj sam im pisao, ta o Jefimiji, o braći Bogdanovcu, ako idu zajedno i tako dalje. Naravno, ima knjiga o Dimitrije, ta je sigurno ima u sebi pre svega to bogatstvo leksike, znate. Jer na kraju krajeva, pa šta je poezija? Poezija ima zapravo svoju zavičaj, svoju domovinu u leksici, jeziku. I moramo taj jezik i da očuvamo. I danas se začudimo kada pojedine reči zablistaju, zasijaju, a mi smo ih skoro izgubili negdje. Naravno, o Zorici Arsić-Mandarić sigurno možemo govoriti posle ja i emotivno na svoj način, jer smo eto zajedno nekako te baš 6-7 i objavili te prve knjige. I naravno ona je već kao pesnikinja izuzetno sazrela svojim knjigama i eseistikom i poezijom i nimalo slučajno, ajde da kažemo, kada je već reč o Udruženju književnika Srbije, ja ću reći
ponosom naravno da su i sada u ovom času u tom upravnom odboru udruženja 4 Bagdalaca, ajde da kažem tako, tu je dr. Gordana Vlahović, tu je naravno Zorica Mandarić, tu je Veroljub Vukašinović, a naravno i drugi pisci koji su ovde isto prisutni, uvek su bili na neki način dobrodošli svojim knjigama i oni su nas uvek obradovali i mnogi su naravno i zaslužena priznanja dobili udruženja ili našu značajnu nagradu Sima Mataulji, jer je Sima Mataulji osnivač udruženja književnika Srbije, koju mi dajemo, ili godišnju nagradu za životno delo i tako dalje, koji su nekolicina baš iz Bagdale dobili, kao što je Miloš Petrović i Ljubiša, recimo Đegić i tako dalje. U stvari, malo pre ovde me pite kako se osjećam, pa osjećam se zapravo u tom bagdalskom duhu. Čak i ovaj skup po sebi samom značenju ima taj duh, posjeduje. Uostalom, Kruševac nije to ništa novo reći da ne kažemo da jeste grad tradicije, književne, umetničke, ali tu su i slikari, tu su i glumci. To svuda gde dođeš i kad govoriš o nečemu što je značajno, naravno, to su te pritoke, da kažem, značajne u kulturi Srbije i to mi moramo uvek da ističemo. I lepo je što se evo i nalazimo i ovde u ovom prostoru, ovom legatu Milića od Mačve. Uostalom, Milić od Mačve bio i član udruženja književnika Srbije. Znači, bio je i pesnik, ne samo slikar. I meni je zato drago što smo se evo okupili večeras i povodom ovoga priznanja koje ja od srca čestitam, naravno i Zorici i Bošku. Naravno, ja sam šalim, kažem Bošku, svoje vremeno moj prijatelj Adam Puslić dobio sad neku nagradu skoro Moskog popa, pa kaže on, citiram ga, nikad nije kasno, u stvari uvek je na vreme. Ja čestitam u srcu. Meni su predložili da pročitam jednu moju pesmu kao pozdrav, ajde da kažem, i dobitnicima na neki način. Pa sam razmišljam, naravno, imam puno ja isto pesama koje su iz ovog kruševačkog, da kažemo, ambijenta i nose taj znak bagdalski, ali sam se odlučio za jednu koju sam već ovde čitao i ranije sam je čitao. Ona se zove Kaža o Sokolu. Na jedan određen način to je omaž jednom vremenu, indirektno i Dogmiju Dimitrijeviću koji je vodio ovde i ovaj muzej koji tu je se brinuo o obnavljanju ovoga staroga grada. A tada su dolazili ovde pisci razni, pa među njima su bili Ivan Segorac i Aleksandar Sekulić. Uostalom, također su bili Bagdalci i objavili su i knjige. Jednostavno čast i čujena knjiga Ace, recimo Sekulić. Pa tu smo se desilo jednom da smo pustili jednog sokola koji je bio znamenje, koji je dobri tu državu u ovom arheološkom parku. Kaža o Sokolu. Gde će biti Sokol na sigurnijem mestu nego u carskom gradu, u pesnikovom lirskom kavezu? Sokola pesnik voleo kao svoga sina i svakoga dana donosio svom epskom znamenju meso, ovčje, teleće, konjsko i svoje bi mu džigerice dao, samo da ne bude gladan. Tolika ljubav, skoro nerazumljiva, pogotovo Ivanu, Aleksandru i meni. I rešili smo u ponoć tajno, oslobodit ćemo Sokola. Kavez težak, metalan, pao na Ivanovu glavu. I Ivan pao,
krv potekla iz spasiteljevog čela, iz rane nezaceljive. Bolelo sve nas, najviše sokola puštenog. Naletelo van kaveza u noći na zrno crno i jasno, namenjeno samo slobodnim letačima. Pustili smo sokola u carskom gradu, iz Pesikovog kaveza, iz Senke crkve Lazarice i zaplakali dugo neutešno. Još nam se čini da suze nismo izbrisali. Sad nam soko iz mitskih daljina pismo piše: nikad me više nemojte, braćo, puštati. Sloboda je izgleda smrtonosna. Išli kroz centar grada, ja kažem predsjedniku, vidjevši, i kad mi on kaže tu je bila gimnazija, ja kažem tu si ti, Andriću, prve devojke gleda. Kroz bespuća do svetlog puta, u riđu bradu mudrosti sakrio, strpljenje u borama ugostio, zmiji svojoj otrovni jezik iščupao, sa žezlom i desnicom korača, sveti čovek u svete zemlje, vukovi mu izvidnica, štap u ruci mač zamenio, krst u glavi zlatnog oreola, sunce dere plavim okom, rodu u tamnoj senci da rasplamsa, reč mudra, usne promiče retka, a zavetna pokolenje. Čestitam. I čitajte Vangalu i Vangalu za decu i prijatno večer.